gave hope of life. ndatangazwa n'ijambo rikomeye gogo yambwiye habura icyumweru ngapfa. There is a word Gogo told me a week before her passing. naramubajije ngo gogo ni ikihe gitangaza ushima Imana ku buzima bwawe yaba yaragukoreye? I asked Gogo, what kind of miracle did God do for you? yaransubije ngo namaze gusobanukirwa ko Imana itarobanura ku butoni kandi ko nta hantu kuri Imana itavana umuntu nta n'ahandi kuri itamujyana. That God is a fair God. Kurabanura mu gitamute. Katonda tayawula. Let me speak it in Kiganda. It's okay, God. Iryo somo gogo araridusigiye. Gogo has given us a lesson. Dore inkuru ya gogo rero y'ukuntu yatashye. This is the story of how Gogo died. Ndashaka gusobanura iki kintu imbere y'itangazamakuru kuko nabonye hari abari kugisobanura mu buryo butari bwo kandi ari umuntu wacu twariho ataha. I want to explain this so that the media can understand, because we have had a lot of rumors. Ndashaka kubigira clear. Simbivugisha amarangamutima gusa ndabivugisha na document z'abaganga. I'm not just saying by words, but I also have documents. Gogo twavanye mu Rwanda ariko wa kane nijoro itariki ya 30 niba mbyibuka neza twerekeza Uganda. We left Rwanda on 30th, I think it was Thursday, going to Uganda. Twari tugiye gukora umurimo w'Imana muri mu karere ka Kakumiro district muri Uganda. We had gone for a gospel mission in Kakumiro district, Uganda. Icyo gihe twaragiye, hari videos bigaragaza kuri channel ya Gogo Gloriose. Gogo umunsi wa mbere twabonye ibintu bikomeye bitwereka ko Gogo ari kudusezeraho ntitwabimenya. Umunsi wa mbere wa crusade, the very first time of the crusade, there are many signs that we saw into Gogo which manifested her like saying bye. Gogo yabyiniye Imana mu buryo budasanzwe, abantu mwarabonye kuri social media. Gogo atambira Imana bigera aho afata inkoni akajya agenda kubita abanze kubyina akabazana kubyina. Ibyo nanze ko cameraman abyerekana icyo gihe. Gogo praised God in a way that we never expected and which was unusual of what we used to see her praising God. Uwo wari umunsi wo kwa gatanu w'igiterane. It was the very first day and Friday. Aha. Ku munsi wo kuwa gatandatu Gogo yagarutse mu materaniro aririmba. Twanze ko akomeza kuririmba cyane, musabira iteraniro ko bamuha indirimbo ebyiri gusa kuko kwa gatanu yari yakoresheje imbaraga zo guhimbaza Imana. Ndabaye ku muhanzi naruhuke aririmba indirimbo gusa, ntizari nyinshi ku muhanzi abakora umuziki murabyumva. The next day Gogo came back for performance, but we did not allow her to do a lot of performance because the previous day she had done a lot of praising and performances. Umunsi wo kwa gatandatu rero na urangira neza dufata Gogo kuri hoteli twariho na protocole we uyu mukobwa ufite ifoto ye bajya kuryama. So on Saturday, I think it was Saturday first, Gogo after performance, we went together and she had a rest. Ku cyumweru naho haragera Gogo aririmba izindi ndirimbo ebyiri. The next day on Sunday, Gogo also performed 2 songs. Ko cyari igiterane cy'iminsi Because it was a crusade of 3 days. Bigenda neza rero, dore ukuntu twaje Kampala rero ariho Gogo yaguye. Everything went on well until we came back to Kampala where Gogo died from. Gogo yaje Kampala ku cyumweru, kuri icyo cyumweru aza tuza nijoro duca twavuye Kakumiro tuza Kampala, dushyika Kampala kuwa mbere mu gitondo saa 10. They came in the night of Sunday and reached Kampala early morning on Monday. Tugeze Kampala tujya gushaka ahantu tugomba kuryama birumvikana. After reaching Kampala, we had to look for where we can rest from. Ni ibintu bitanatworoheye nabyo kubera amasaha twari tuziye no kutamenyera igihugu neza. Getting accommodation that time, it wasn't easy because we were not used to the country. Aho twajyaga henshi baratubwira ati nta place ihari. Wherever we could reach, it was full. Ariko birangira tubonye aho turyama. Until we got where to sleep. Kuri uwo munsi wo kuwa mbere nimugoroba, that same Monday evening, Gogo yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi. Gogo started showing signs of illness.
ariko ntibyadukanze cyane kuko ni ibimenyetso by'uburwayi yari asanganywe. But it wasn't a shock to us because it was a usual way of her illness. Yari afite ubumuga abana nabwo, hari n'ikarita ya leta ibigaragaza. She had a disability and there is a card from the government that shows her disability. Yajya afatwa tukavuga ku bintu bya bindi. Murabizi nk'abantu barwara igicuri, hari ukuntu igicuri gifata umuntu mu minota 2 akababaye muzima, mu kanya kikongera gutyo akaba yabaho ubuzima gutyo. Tukwari iriya ndwara itajivurwa ngo ikire, nubwo hari n'abayikize, ariko we ntiyabonetse mu bayikize. People who know how epilepsy attacks, you know very well that can attack you for like 2 minutes, 3 minutes, and you get well. And there's no known medication for epilepsy, so she would get well. Kwa kabiri rero noneho cyaramufasha kikajya kimucugusa. So then the following day, on Tuesday, the kind of epilepsy attacked her. And very strong. Nabyo tubona ntibirinze n'ubundi kubyo dusanzwe tubona kuko twagendanaga nawe, twajyaga tubona byinshi bitandukanye ku by'uburwayi bwe wenda kamera zitabashaga kubona. But still, it was the usual way because we were used to that kind of illness, the epilepsy, and we were not shocked she would get well. Ndiyegisikiza no ku bantu babonye ikiganiro cyanjye nakoze kuri Yarwaraga TV show. I remember those who watched the Yarwaraga TV show. Hari ijambo mutakiriye neza ko rivuga ngo inyuma y'irido hari ibintu mutabonaga ku burwayi bwa gogo. There's a word he said that behind the cameras there are some things that used to happen in Gogo's life. Nabonye isi itarabyakiriye neza, ndaza gusobanura impamvu nabivuze kuriya. The world did not receive it well, but I'm going to explain about it. Gogo yari arwaye indwara twe twari tuziranye nka timu. Gogo had an illness that every one of us in the team knew about it. N'abantu bake bari babizi. Very few people knew about it. Ntabwo twigeze twishimira rero ko abantu bamenye ibyo bintu kandi bitavuga ubutumwa, ntacyo bivuze kuvuga ubutumwa. We did not find it necessary to inform the public about her illness. Twakomeje kubihisha. We kept it a secret because it was not necessary. Niki cyatumye mvuga gutyo ngo byari biri inyuma y'irido, kubera ko hari abantu bari batangiye gutangaza ko Gogo yishwe n'igicuri n'uburozi n'ibindi, bituma noneho nza kuvuga toya dusanzwe tuzi ko nyine akirwaraga, none reka tubibabwire ariko sito cyamwishe. Ubu rero muri iki kiganiro turaza kuvugiramo n'ikishe Gogo. In this conversation we shall talk about what exactly killed Gogo, though the first information was about the epilepsy. Ubwo rero abantu babonye cyangwa se bakurikiye ikiganiro bakanyumva nabi kuri Yarwaraga TV show, nsabye imbabazi kuko singiye wo gukomeretsa wagiye, kandi yari donc kuri nge yari mushiki wanjye, yari umukobwa wanjye, yari doctor, we ukuntu yafashaga mu buryo bwose. Namwe mudukurikiye murabizi Gogo yaduhaye ibyishimo. Singiyewe rero warwindutse ngo nkoreshe imvugo zidakwiye kuri Gogo cyangwa ngo ni kumukomeretsa bingana no kwikomeretsa. So I ask for forgiveness in case I hurt anyone during my interviews, especially on Yarwaraga TV. He's sorry. N'indi mvugo yose naba narakoresheje ku masocial media ikagira wikomeretsa, yisabiye imbabazi. Hari n'ibyo twaterwaga n'amarangamutima yo kubura umuntu. Or any other communication that we could have made that hurt any one of you, I'm sorry about it, but the condition I was in wasn't favorable. Dore umunsi Gogo yapfuyeho n'icyo yazize. Gogo yapfuye muri icyo cyumweru kwa gatatu. This is what killed Gogo.